Салом дӯстони азиз, имрӯз ман борома гирифтам алфавилик барои шумо нишон медиҳам. Якта пиёнава детел гирифтам. Беҳад пиёнава детели хушрӯ. Доғи либоса тозаи хушрӯ мекунад. Барои ҳама шумо тавсия мекунам. Парашо гирифтам аз компанияи алфавилик. 1 кило дорад. Ҳама хел бӯи фасон дорад ки аҷоибот либосотуна универсал меяд. Доғи либосотуна тап тозаи хушрӯ мекунад. Анаи пиёнава детелаш бо парашо киш гирифтам. Боз дар ҷа яктаига ультра кондитсионер аҷоибот трибадном. Ҳама хел бӯи фасон дорад ки бовар куне ҳуштон меравад дар буш. Аҷоибота. Яктаи дигар фери. Бисёр одамон мегӯянд ки дар алфавилик кор кардан банкрот мешавӣ. Ина духтарако ман чизи хонаи худам харидор мекунам. Фери барои пастошавӣ. Трибадном. Як тиша, два дном. Як тиша шумо метавонед ки сета тайёр кунед. Дута сета тайёрш кунед. Ҳама хел ғавзае ки аҷоибота. Бозӣ гирем. Нигоҳ кунед. Чӣ қадар аҷоибота. Ҳама хел ҳами як ҳаблаша мерезем тамоми пастотуна тоза карда мешин. Зубной паста гирифтам. Крем барои даст. Айш боша барои поча гирифтам. И балзам барои чӣ гирифтам? Миён дард, ягон ҷо дард мекунам, миёна дард мекунам. Ягон ҷо мезанӣ беҳад хушрӯ. Айш боша барои крем барои поча дард. Креми сонсазашида 30%. ҳам сафед мекунам. Ба ҷои таналка метавонем истифодаш барем. Ҳам метавонем ки дар афтоб метавона нигоҳ мекунам. Аҷоибот айрур. ҳам хел хушрӯе ки барои ҳама шумо тавсия мекунам. Ай помадо барои балзам. ҳозир зимистон шудааст, ҳам хел лаботон мекафа, беҳад чизи хушрӯ. Айш помада. Аҷоибот ай бинед. ҳам хел хушрӯ, бӯи аҷоибот дорад. маҳқултон мешавад. дар ҷа гели интимни барои туалет кардан. Беҳад хушрӯ. Средство барои унитаз туалета шудан. Аҷоибот ай. Беҳад фасон, ҳам хел тозаи хушрӯ мекунад ки ай ҳама чизи беҳтарин барои ҳар як зан корша осон мекунад. Ин средство аз компанияи алфавилик барои духовка и плита чиста топ тоза мекунад. ҳам хел хушрӯе ки аҷоибот. Ба як дам кору набуд мекунад. Айш боша шампуни детский ба ай 3 сола боло. Умо серияи умо шампун балзама иҷа 2 дном. Беҳад шампуни хубай. Мисали кӯдака хушрӯй мекунад ки аҷоибот ай. Крем алавтилин гирифтам. Беҳад креми нав, аптечный крем. И бояд дар ҳама хона боша. Мисол ягон аллергия мебарад, ягон чиз мегазад, ягон ҷо мезанӣ, ягон намуд масалан вақте одам гириб мешавад чӣ мекунад? Талфот мебарад, ягон чӣ мекунад? Ҳез соз мекунад. Рексона барои мардона. ин рексона бӯи свежӣ мекунад. Ай надорад, духишам ҳастад. ҳам хел бӯи фасон дорад ки бовар кунед маҳқултон мешавад. Барои шавҳаротуна. Капсулаи омега 3 барои кӯдакои ай 3 сола. Сертификати ҳалол дорад. Беҳад хушрӯй. Аҷоибот. Дар як рӯз 3 та мехӯранд. И ҳам мисол асаби кӯдака ором мекунад, ҳам иммунитетша баланд мекунад. ҳама тарафа беҳтарин ай. барои ҳама шумо тавсия метавонам. Ина бинед капсулаҳош. Беҳад хӯрданаш удобни ай. Метавонам ки бихӯрам. маззашам маззаи безеб нест, беҳад маззаи хуб дорад. Мисол дили кӯдака беазоб намекунад. Ира барои духтарам гирифтам. Ай маскаи алои одноразовия, мисол як бор дар рӯтон истифода мебаред, ҳам хел овуш бисёр ай ки дар рӯтон мекунед, рӯтона беҳад хушрӯ мекунад. рӯтон рӯшан мешавад, мирӯғани рӯтона мегирад, беҳад аҷоибот ай. Ай ҳамада серияи зор пенка барои рӯра гирифтам. ин пенкара аввал метавонед ҳар саҳар дар рӯзи 2 бор 3 бор рӯтона бушоед. беҳад хушрӯ. нигоҳ кунед. беҳад тозаи хушрӯ мекунад. таҳти рӯи шуморо рӯшан мекунад. вақте шумо рӯтона ба пенка мешӯед, мисол рӯи шумо чӣ намешавад? шахшоз намешавад. вақте ки одам рӯша ба собун бисёр бад шудан мегирад, рӯи одам безеб мешавад. неки пенка беҳад чизи нағза. нигоҳ кунед чӣ қадар хушрӯи мулоимак мекунад рӯтона. барои ҳама шумо тавсия метавонам пенка аз компанияи алфавилик. духи марселе аз компанияи алфавилик. замона. кадоме ки бӯи ширин нағз мебинад, тавсия метавонам ки духи беҳтарин аст. нархаш арзон. беҳад бӯи фасон дорад. аҷоибот ай неки
معقول میشود، بهت دقیق خوب، هم ویدیوش بهت فسان. برای همه شما توصیه میدم. اینا دخترها میگن که در کمپانی فابریک رجیستراسیون میشویم، بانکروت میشویم. هر ماه خرید میکنیم. اوکی هر ماه همینطور ما برای زندگیمون خریداری میکنیم که همین استرس و پرشک و فکر من که یک سال برای وقتش هر ماه موبایل خریداری کنیم. اینمی همینطور من برای خونه خودم خریداری میکنم. من مدتی 3 سال میشد که در کمپانی فابریک رجیستراسیون هستم و به حد کارمند میدارم. اولی که ناز میگیرم ای کمپانی فابریک و انا خیلی محصولات خونم به حد به نرخ ارزان خریداری میکنم. وقتی که من محصولات خونم خریداری میکنم تنها من 35% میسپارم. 65% ایالی که من مینوس میشه برای من اینا به پول حساب میخورن. من میتونم که مثلا هم استفاده برنده خوب شوم، چیزی که خونم به پول بخرم. هم میتونم که کمپانی فابریک درآمد بگیرم. من زنی خونه نشین هستم، در خونه میشینم، کودکای مایده دارم، خونه برمودم نمیتونم مثلا اونجا رفته کار کرده هم نمیتونم. برای انا میگم من کمپانی فابریک به حد دوست میدارم که هم در خونه میشینم که کودکام هم کاری خوب میکنم، هم این چنین محصولات بهترین کچ استفاده در قبل نیست میگیرم استفاده میبرم. من کاری کرده امروزی برای همه شما توصیه میکنم که بین کتیما همکاری کنین. اینال کارا برای شما میآموزم، برای شما دستگیری میکنم، یاردمتون میکنم تا موفق شدن. تا تمام راهی کارا برای شما نشون میدم. چه کار کردن، آنلاین کار کردن برای شما میآموزم. من ایخونه نمیبرم، من طریق تلفنی دستم هم برات میکنم صد هم بیزنسی خودم پیش میبرم. بیاین در روی اکران رقمام میگذارم، نویسین، باز کارا برای شما پرتر میآموزم.